Aanhou beweeg en geraas maak is vanjaar se woordfees tema. Maar 'n groot deel van die geraas die afgelope paar jaar was oor die Universiteit Stellenbosch se gebrek aan transformasie. Dit het daartoe gelei dat Engels die hoofmedium van onderrig geword het. Sowat 4 jaar later het studente gemengde gevoelens oor Afrikaans. Ek dink dit word nie gesien net as 'n taal vir wit mense nie, maar ek dink dat dit is die media is baie Afrikaans vir wit mense. Ek dink soos jou television shows en jou festivals is dit lean baie meer na wit Afrikaans mense in my opinie. Since I'm from Gauteng and where I grew up mainly, there's a lot of more black people. So obviously, I've always been used to the fact that Afrikaans has been more predominantly spoken by white people. But obviously, since I've moved to the Western Cape, obviously, I've been exposed to that. Obviously, there's other races that also speak Afrikaans. But I still feel that it is still more predominantly white. Maar nee, ek doen nie. Ek sien dit as 'n taal wat Suid-Afrikaners spreek. Die media en instellings soos die Woordfees het 'n groot rol om te speel om die diversiteit van Afrikaans ten toon te stel. Maar doen hulle genoeg? I think that it's changing quite slowly. I would absolutely prefer that that kind of change can be less incremental, it can happen quicker. Skrywers soos Olivia Coetzee sê Afrikaanse ruimtes sluit steeds groter gehore uit. Mens sien nie meeste wat mense in gehore, wat deel is van die woordfees. En maybe hulle moet hulle uitbrei en meer kleur inbring, meer diverse within die spaces van Afrikaans. Coetzee glo die insluiting van 'n groter groep stemme sal beteken dat variëteite soos Kaapse Afrikaans sal gedei. Monique Motlak, Enies, Stellenbosch.